Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khobor baman kasni. Unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul sangma imat ikwa syuk banyale election na Meghalaya bat ukwa banong nong yalam sya Assam pensngo U Bah Prestone tensong haga jing ther yalam election ya U Bah ransom sutenga na ka Shilong North 17 constituency ka balong hanong mali. U Bah Prestone tensong Vice President kaseng NPP ula ther ya unong yalam pat ba kaliang persya na kaseng TMC u Dr. Mukul sangma na marga jing persya jong u ya ka MOU ka bladep yasoy bat ka Sarkar Assam ban Meghalaya halor uput usam. U Bah Prestone tensong usanga ating kaseng TMC harga jinyalam jong u Dr. Mukul sangma banit syang pelong dharna shanong ba Delhi bat ki plakar tang ban yoi bat sngo ka Sarkar Delhi. Sngosi ban yoi ki nong yalam jongi hajilla ki perkhat tang ka yo nong lajong. Yathu U Bah Prestone tensong. Ka jingne jong ka TMC long kumbak phong juti Shiliang karong saw jong ka Assam Shiliang ka bali na ka Meghalaya pinkut U Bah Prestone tensong. Ya ke jela Meghalaya jong. Na bata mo ong yupi unong yalam jong ka TMC u Dr. Mukul sama. Ikung ba ungkwa syuk bandon bentah Meghalaya. Na ikung ukwa balik long unong yalam sa Kesha Assam. Kebesusi kata. Tang kendiat ngut na yutulipi kita ki self-vested interest pingiong. Ki masa sati hatu pingiong ka differences kabadon hadu mentah. Balai nama Shiliang kejat satu Shiliang sani. Kami ke juti ke basah phong ke jong Assam kembali phong jong Meghalaya. Kendian mut ngakren ke basah kendian mut kita kim kwa bagi resolve ke isu nama ke jing to yo burar ngaru abang snap ke jing skro ki ngas ko badai Hei hatong yang berkat mo jawatan. Kaya banji lagi kun ikseu jungi. Leraka kun no tanah kapateng jungi tengah pianggen. Ngai ngau ngai pikam kut tanah kapateng jungi. Kapateng kikun, kikseu, kikun miau, kikun kenai, ter sepok. Naga dah mau pingin saya. Tan kawi ka pingin sumutu. Habang lieh, ia kabatay. Kapateng, kan kerku. Ladang lieh, ia kababakala. Minsya takor, hau nong bu nong tak. Kata kabang akwa banay ka kubor siyapi. Pekat hem motor. Kaya kabajia. Kajing penek kabasir kaya. Manu basim demangi basim haka Sarkar bat na dia tru ya piya kan di isyuru ka relocation has to take place gelak keren bunsin kor kubur dengan kwa ban pentip kerpang api ba ka relocation nilarai ba ka de banjia kadang sa kenjinit kejenak saya ki jaka ki puta syano bangin ra eki te mano bala ya kami hang syaka te ke jaka ka ha ha ke Shilong North ngana kredi baral som ngopis go kundo kade kabeta juga Shilong North uba aran som uong badu apa kile na kabenta kapate lada ulok buat iwe rubiang be. Kena pergi kita stay lok kami lok apa? Kita bisa ni politician dengan itu lebih kan. Tanpa ulok buat, ombre lebih penpong ada berapa hot. Engan kap selain nak mau hot. Engan beteng dia mesti lebih hot. Balik tak ulok buat. Kata
Kata dia bersosi bangun api. Kata dia bersosi ba tapi isu sa pending mentas enforcement. Kata dia bersosi kami kerja isu.